Kapitan Ingteng! Oy, Badong, agling ka man. Badong! Apay maninaya. Ingkag sakdaw tawan pagluto. Nagsapaan pa lang, mate. Nasapa nga, anya turasan. Madamdaman taon. 30 minutes pa eh. Ay, saan kan ngagtawar? Mapan kan, itamod laang. Isaganam nga ron titimbang aramatag Kargaam ti do adram. Nagadan? Una, tapaglabak kan pagdigos ko pa'y. Nay, si Kamait ka ba daw? Naimbaga bigat mo, Maray. Mabalin ka dahi, timakisak daw. Kanayon lakastan. Naimbag kumamot no da maitulong nyo iti maintenance ti danong agturong dito ayan kaw. Awamot. Ha? Kanya ko na, Maray. Ay, kwa. Tikunak, agsakdo ka laeng. Kitaam laeng at amangan no maibos. Kadsyak mo ti maawanan. Ay, agyaman ak, Maray Kaano nga min ay atarimaanan nyo ti gripo nga agturong dito ayan yaw. San pa'y nga ita, Maray? Apay ngay. Awan pa'y nga min ti budget mi kay. Iso kastoy latan makisaksak do kami pa'y laay. Nalpasan to yan. Nakargaan ang tindo adram ta. Nasaya at nga raw, no kasta. Hinton maminsan. Uray iti ayan ni Mari Kwanang langan ti paglabaam. Kan pagdigusam. Tanay, baka bandog mo ti agsakdam. Ay sus, nakababain mo tan Kanayon talang arudan ang makius-usar iti danom da. Awan mat itultulong ta iti maintenance ti danom na. Sapay sarili na dayjay. Numabain ka. Di si kalatan ti mapanagsak daw. Kunakmat ngamin kan ka, nga anusam ti mangisim pa iti gripo ta. Ngamde mo mat kaya. Ayun na yan. Masaduta nga raw. Kun may sa. Awan ti baro at hubo ang may sukat. Taglalatay, nagiti tubo dita. Ay kat anusam ti gumatang ni Marikwa ng tupay. Sarili na ti gripo. No kaya't mo akit sikan ti mangisim pa. I-apply mo ti ambaw. Siyak babae ti ibaon mau. Apay aya nakariklamo ka. Kat mabalin pa imot ang makiusar ta iti danom ni Marikwanan. Bayak man dito'y balay mo, Marikwanan. Anyat masapul mo, kabadaw. Kanin anya day taimot mo. Badok na ito'y Maray. Umayak ko makidigos. Manain? Mabalin ka day, Maray. Ay, sana mabalain. Apay nga. Agruam kayon. Kasano mga men. Agsadod-sadot kayo amang tarimaan iti gripo yo. Makidigos laeng, Maray. Apay, danom mo aya. Saan nga ro da mabalain? Agdigos akmat. Ay, imot ka. Imot! Para dahi ta makidigos only. Di mo pa'y kaya. Makauma kayo. Na. Ay, dandan ipagбалinan nyo na balay ito, balay ko. Na, ay, di mo kugtaran tiridaw Unay kamutan. Madadaan lang day ta bayadam. Ay, gunggo na Imot kan tumad nga men. Isugaya manabaakan ka. Taimot ka. Kunak man, numapan ka makidigos iti ayan ni Marikwanan. Di namot nga rod kayat. Apay kanaw. Makaumata ka na. Tadandan ni pagbalinantan ti balay na. Akas balay ta. Imbaga na day ta. Wayne, iso kinugtarak ti ruangan na. Apay akinugtaram. Kasanungay no idimanda na ka. Nasakit nga rod tinakam ka. Iso kinugtarak. Ay nabadong, saan ngagsaksakit tinakam mo? Tahusto mo timbaga ni Marikwanang. Inal daw nga data iyay balay na. Danom lang, iparit na pa. Anya ngay nga rod ti kayat mo kat makius-usar talaang. Di mo nga rod tarimaanan ti gripo nga agturong dito'y balay. Naimbaglaangan tay may kadito'y tersena kwarog. Mayak gumata ang kagawad. Apay ka day. Ada ko mapatarimaan ko kan ka. Anya ti patarimaan mau. Day ta nadadaal arwangan ko. Ay una. Ang ano day ta? Mayat pa'y matidilim mabasak idikalman. Kinugtaran ni kabadong itagsapa. Iso ang nadadaal. Apay kinugtaran na. Jak ngamin pinalubusan. Amakidigos diti balay. Kasta mo tinaramid nan. Na yun day tatataba daw. Idi pa'y lang amin nga ibagbagan ni Angkyle at tarimaanan na tigripong agturong iji balay da.
Ngam kaslawan mangmangag na. Sadot to mga men. Ay, kaano ngay nga dawayam tatarimaan naman dayta. Sige, tarimanak inton malam. At dapay ngamin na pateng nga aramid na kitang hagsapa. Ano ka aramidan do tayo balay? Di mo kunan ang makikapi kamanan. Ay, isa nang kail. Umay ko labuludan ti martilyo yaw. Ah, anan mo? Tarimaanak jay ruangan ni kagawad kwanang. Anaw. Apa masapol at tarimaanam? Kinugtaran ka nun ni tata badong iti agsapa iso anadadaal. Yay, talaga mo't na dya apari ba nung Saan la pinalubusan ni kagawad na makidigos iti balay na. Kas daykit din tinaramid ni tata ba daw? Di mo tarimaanan. Ha? Apay ngay? Kasaritak ni pari ba daw, taisot timang tarimaan. Sa dino ngay itan ti pangalaan ta iti danom nga usarenta. Kapilitan at tarimaanum ti gripaw. Nakababain mo numapan ta iti ayan da kapitan. Saan nga ijay ti papananta tuya? Ni kusip latan ti kasaritak. Nakitak mat nga do ti danom iti ayan na, iti naminsan ngal daw. Apay ngamin anagsadot ka amang isimpa iti gripo ta. Makapabannog nga raw. Kun may isa, awan nga raw ti mausan. Ay unay kan. Siya kun ti mababain iti kastangar aramidom. Pagbainam ko makiusar talang may. Una, ngam agastos damit para iti maintenance ti danom da. Nakababain mo no makiusar talatan. Di mo pa ikayat, tapno makatipid ta. Santan nga gastos. Ay no, badong aya! Ha? Umuna akaw ni tayan ni Kusep. Isa runom taon day ta pinggan ang mainawan. Agraman day ta bagas ang maarasaw. Ay na, day tangamin sadot mo kad tagadaw. Day, nakapulis ka may, Kusep. Sa dinaw ti papanam. Agpailyak tata, apay? Ay, kwa. Adugayam ti danom mo dito ayan mo Ay, ado Kadaldalos ko lang iti source na. Apay ka di tata ba daw? Makiusar kami man kaninana matuyan, Kusep. Ni, unak nuna tarimaan ng jigri pong agturong iji ayan nyaw. Saan pa'y nga raw? Kasta ya? Kanya nga, Kusep. Mabalin ka day, ti makiusar. Uwan tata. Agpasada pay. Way, dakamen ti makamaw. Agyaman ako na ya. Kunak man no napan ka iti ayan ni Kusep, badaw. Way, nakasarita kaon. Mabalin ka naw, ang makiusar ta iti danom na. Unak tumang aming kingkakay. Ay, nakababain. Makiusar talatan kadagiti kaaruba. Alaki din. Isa akom dagiti plataw ang mainawan. Taing kaaginaw iti ayan ni Kusep. Sa nabalay ta nagpasada. Awan ti tao iti balay na. Ay, makapasadot ti kastaw. Kitin manugot nga ruday. No tinarimaan mo ko matigripo nga agturong dito'y balay. Di awan ko matiparikot ta iti danaw. Amom tuyang. Denggay. Nasaysaya at latta di makius-usar talaang. At least, awan ti gastos ta iti maintenance. Kain saan ta pa amabannog amang tarimaan iti gribaw. Kasanaw numauma dagiti karo bata, Ay, sana mapasamak dahi ta. Laki din. Asikasuamon dagita plataw. Tapno makainaw ka adagaws. Sana balay, taimbagakaon kun ni Kusep. Apay nga italangay may kadito'y tersena, kwarog. Saan ko natarimaanan deta dinadahil ni tata ba daw, kagawad? Apay ngay. Namuan ngamin ni angkal ko tinapasamak. Katimbaga na saan ko kanon atarimaanan. Taipatarimaan na kano kinitata ba daw? Kasanungay na agkadkad ni ka ba daw? Angkal ko timakamukan kwa na. Ni tata ba dong samat day jay? Nakatakder iti paraangan ni Kusep. Nay? Duwada mo't gayam kininana to yang. Wan, isuda. Anya itar aramiden day jay? Di tayan ni Kusep ti pagdibdigusan kan paglablabaan da. Hoy, naglaing matanda kita tattao. Apay kano nga minadida tarimaanan ti gripo da. Amo matan ti kinasadot ni kabadong. Di na kaya tagbannog. Naimbag ngagsapam, Kusep. Kasta may tata ba daw? Umayak manan makidigaw, Swain. Umuna kumapahitag paili kami ko ni Chep. Ay, siyak pa ito muna, Kusep.
Sa nabalay, mabiitak laeng. Agdardarasak tata. Awan ti pagdanagam, 3 minutos laeng ti panagdigos ka. Ay, agawaan yung ortagdigos tata. Diyak kayat tinabuntaw. Wen ka de, danag mo na ya. Nabayan na daw ka, Usep. Alas 8 matitulagan tang agpailit ha. Nakidigos ni tata Badong iji balay ko, nagbayag mait. Kaslamat babae nga agdigdigos, Chip. Himbagam kumakan kwa na, asikati umunang agdigos, nagdardaras ka. Imbaga kang impilit na mati kaya na. Uy, naglamblabos at talaga day tata Badong ha. Un garaw. Kasla ko na napay na, balay na ti balay ka. Apay ngamin na pinalubo sa mamakiusar iti danumaw. Masya na kamin kadakwada, Chip. Masyan ka kadakwada, ang maglablabas daitan. Alakid din, Chip. Agrobot taki din, tapno dita maladaw iti papananta. Nay, kanya tigagaran paray. Sikat ti gagara. Ha? Kapo iti kalokwam. Inan ano sakti may dito'y balayaw nga orebisya. Kanya ti kayat mo sa wine paray. Apa dinadal mo ti ruangan ni kagawad kwadan. Kuha nga men paray. Di nakalapin na lubusan ang makidigos kas jati na ramin ba. Kayat mo tayo darom na ka. Ay isa na paray. Diyak kayat ti maidaram. No kas tagaran. Mapan ka, iti ayan ni kagawad kwadang itamit laan. Kanya nga taramidag iti paray. Kating kagkid daw iti pamakawan kadag iti dakis ana isaw-sawag mo kun kwana. Kaya tarimnam ti dinadaal mo. Ha? Sana nasaya ti inaramid ba. Kaya numabalain, tarimaanam ngamin ti gripo nga agturong iti balayaw. Nagsadot kan tumit. Nakababay numakiusar kayo lang kadag iti kaarubayaw. Ewan na, maumada ka na kaya. Nalpasan, maray. Natarimaan ka, tinadadahil arwangan. Hagyaman na ka Badong. Adutin sa gana ka merienda. Sana masapol nga pagmeriendahin, nak, maray. Alakit din, agmerienda kan. Amo ka na banog ka. Ay, agyaman na nga ron, maray. Ay, pasensya ka na, kadagiti na isaw-sawang kukin ka. Sapay ko tama pakawanak, maray. Okay laang dayjay, tinapatag na ka-Ameriskan. Wen, maray. Itinton bigat, agpatulong nga kada kusep, kinkwaraw. Tatarimaanin may man ti gripong agturong iji balay. Nasaya at tikas tang aramidem. Tapno saanan nga agparikot ni Mari Tuyang. Adda akon, Badong. Manganta ka rodain, tuyang. Nakaluto akon. Aginana akla ang biay. Aywan gayam. Adda tools. Hos, kantubo ang nakitak di ta paraangan ta. An-anom nga idagi chay. Usarin may amang tarimaan iti gripaw ng agturong dito'y balay. Ha? Pudnaw? Wen, tapno saan kan nga agparikot iti danaw. Ay na. Maragsa ka una iba daw. Finally! Awagan man kidi ni kusep kan ni kwaraw. Ibagam ang masapsapa na itong bigat. Tapno masapa kami amang tarimaan iti gripo ta. Arigla daw. Awagak ida itamut laeng. Ay na, tatabadong. Imbes ang makiap-apa ka kadagiti kaarubam, rugyam kit din at tarimaanin ti gripo yukin ni nanatoyan. Di ka agsad-sadot. Tawan sa bali ang mairanod, no di da kayo matlaang kin ni nanatoyan. Ala sige! Dinan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Kapitan Enteng!
Marituyan! Anyat kat katawam! Ay namaray, naragsakak laang, nakaragragsakak, unay. Ay, Ay namaray, ipasimuda agday tati ipatpatukar taradyaw marikwanang talaga apaskon. ah, apay aya! Anyat pa karagsakam! Ngamain talaga Christmasan, ang saya-saya ko talaga. Bakit ka naman masaya? Kasi Christmas nga eh. Kaya masaya ako. Kasi maraming magbibigay ng regalo. Naa, Kat amo maray, may sakantaw amang tagkanyak itiregalo. na, dayta ti pakaragsakam ita Paskwa, tadamang tadkan kay ti regalo. Katuon amaray. Ang amamom ka day, ti kay papanan ti Paskwa. Ay kat Paskwa, panagraragsa, panagiitad itiregalo. Anya pay, adda pay pinakaimportante akayat asawan ti Paskwa, Marituyang. Alaman, ibagaman no talagang amom. Panagraragsak nga raw. Ay na, ti Paskwa, Marituyang, kat pananglagip iti panakayanak ni Hesu Kristo. Day tatiga po na nga agragsak tayo. Asaan kat ati regalo ang maawat tayo timang paragsak kada tayo ita Paskwa. Ah, ay wala. Amok. Intay agragsak, gaputan na yanak ni Apo Jesus. Kat sinubot na dagiti basbasol tayo. Katuon may. Amok ka. Amok day da marikwanang. Enteng, asino manadjay inikam iti kwarta? Tainan ako iti bunyag. May nagdawat iti pamaskwana. Ay, may kasanga pulon day dyan nagkidaw iti pamaskwana kanyak. Manungay tinted mo. Ay, limagasot taday tamot lang ti kwartak ita. Aya, Ay, maskin nga aglamang akong dungaw. Da. Ngamin, ang mga nood damanan umay nga inanak ko iti kasarwan no bunyag. Kahit agdawat manan iti pamaskwana. Ay, ay kat ano sa mun Ikam lata uray sagsasangagassot. Nang runa, taado damat ako nam. uwan nga rod. Ay, nood da, ikak ida. Agam no awan, ay kat pasensya. Nagmayat matenday ta may patpatukar di ta radyo apang Paskwa kanta, close friend Violet. One close friend? Christmas na talaga? Barakan ka dahi ti arigalo, Wah! Ay, nye. Asino tinangtad close friend? Regalo kan ka, Paskwa nga ruday. Aw, antoy aw. Thank you, close friend! Imbag man ta nalagipnak na ikan iti regalo? Katuan Christmas nga raw. Sige, inakon close friend. Ay, mabit lang close friend! Tangay inikan nak iti regalo. Pagmeriendaan ka mat, One close friend! Nagluto ak namin iti pansit kan-kanan. Isa at paramanan ka! No katakman tinintid ni close friend a regalo? Oo. Wow! Shoulder bag! A color violet! Kita agman ana imbag? Ay! Wow! Nagpintasan na shoulder bag? Wow na wow! Violet! Umayak man! Ay, sobrang kalatan na! Regalong ka di dayta. Shoulder bag a Violet? Wow, nana. Amulatan ni close spring ko araw ti paborito ka kolor. Violet. Regalo na kan ka dayta. O, nana. Hey, nagpintasan niya. Wala raw. Anya ti masapul mo, taymay ka, nana? Ay, kwa, Violet. Umayak ko matumulong kan kay ti laundry shop mo. Tanay, Christmasan, ngam awan pa'y makukwarta.
Ha? Sige nana. Ngamjak kaya ti sadot Tano makita ka sadot ka? Saan ka aswilduan? Wan violate, agagutakaon, ikaray, promise. Ay, nyamutun. Awan pa'y mangtid kanyak iti regalaw. Asino ay tinamnama amangtid ko makin ka iti regalaw? Oray asino Ay na, tuyang. Di mo namnamay nga damaawat mo ang regalaw. Ay, kasanuak ngay nga rod nga agragsak. No awan regalo maawat ka. No siya, talaga adi ka maikan. Tawan mo't igatan ko iti bungonag nga itid cooking ka. Ay, Pasko nga agpaisaw. Ngam nalidayak may gaputaawan mang regalo kanyak. Angam, sana balay. Igatangak ti bagik iti regalo. Inton ikanak iti sweldo ni Violet. At iti regalo kan ka, Uncle. Sapay lang ko mata magustuhan. Da. Christmas wrapper mo't abag tinagpintas anangik ka. Sige, Uncle. Lukatam ta kita. Ay, oo man. Uy! Daytoy ako boy hatiin regalong kanyak waraw. Wow! Wow, maday! Bagay ko ito. Uwan, Uncle. Bagay mo lang unay. Ay, na magusto ak launay. Ay, thank you ka, anak. Ay, mabait lang. Tainak mo't alain ti binungon ko ang regalo para kan kakaanakan. Ha? Ay, sunglass da jacket. Binungon ko. Apay nga imbagam nga, Uncle. Surprise ko mamut, Sana balitan ng inaasan kas. Aya. Ang mistake, Rumbang ajak imbagbang ang agpaisutap no surprise. Okay lang, Uncle. Ew. Sana balay. Tako namut ang inginaan na sunglass. Ay na. Nagmayat ta Christmas song amay patpatukar di ta radyom marikwanag. When Mare, Merry Christmas kan ka, Maribana. Merry Christmas med marikwanag. At da regalok para kan ka mare. Aya! Adoy Ay na! Agyaman ak Maray! Ay na, kinapuno na adam regalo kan ka, Maribanang. Mabitlaang Atoy, Maray! Ha? Adda talaga regalong kanyak marikwanag. Katuan, binungon ko day ta idirabi Ay na. Thank you, Maray. Thank you, Maray. Marituyang! Dumagas ka pa'y dito balay. Apay maray! Umay ka. Taaday pakitakan ka, Maray. Umaya kun maray! Ala, umunag ka, Marituyang. Apay kaday maray! Ay na, ipakitaklaang kan ka daytoy. Kita Regalo mo't day ta maray. In regalo kanyak ni Marikwanang. Kita ay na, nagpintas awalit. Tay paatidog awalit daytoy, Maray. Ha? Ayun, sakit nalagdaday ta Ay na, magustuak talaga daytoy asagot kanyak ni Marikwanang. Nginginaan daytoy klase ti walit kay. Ipasikat mo lang gayam day ta regalo awat ma. Ha? Inak man langal! Sikat! Itaam daytoy regalo kanyak ni Maribanang, Marituyang. Daytoy man, Nay, bathroom mo day ta. Ay nagpintas Nagmayat ti kolor na. Taping! Wen, Mare, may bagay kanyak. Apay ngay anasken nga ipakitam kanya. Impakita klaang mo't, Ha? Pasika? Dita ka man langan. Che! na. Nana Tuyang,
Nagpintas na talaga da iti regalo nga insagot ni Kwarog anya. Alakit dain. Irugi kun ti aglaba. Tapno iso pa'y timakgadak itangal daw. Ha? Kasla masuron kamot, nana. Adula amin dagita regalo. No siya, saan nga importante da ita? Amom, nana. No regalwan na ka, ti may sa tao. Kaya't nasawan, napatig ka kinkwana. Ha? No aduda amang tad, iti regalo kin ka. Kaya't nasawan, aduda amang ipatpatigkan ka. Anya? Apay, nana. Awan ka di pa'y naawat mo a regalo, ita a Paskwa. Ay, ang dagayam regalo kanyak doon ka. Thank you. Nagpintas arilo. Ay na. Ay katuan malipatan ka kadimot aya. Siyempre, saan Ay, uray siyak doon ka. Ang damot regalo kan ka. Mabait lang taalak dito yung drawer tila misaan. Atoy. ha? Kwintas kan pulseras banang. Ang perlas la dayta taday tala ang tikabailan ti kwartak. Ay wow! Kwintas kan pulseras. Ay na, nagpintasan inteng. Ay na, magustuak launay. Sagot ko kan ka ita Paskwa. Ay na, agyaman ak inteng. Agyaman ak unay. Agyaman at mo't iti in regalom arilaw. Banang nungu. Nay, papa na maribanang. Ijay man ile. Ay, di mo kadhimadlaw ti kwintas kan pulseras ko, Maray. Ha? Ay, perlas dagitoy, Maray. Kat sagot kanyak ni Inteng itaapas ko Siga ngay. Anya ti regalo ni Badong mo apamaskwanaken ka. Ha? Ay, saan nga importante kanyak ti regalo? Ha? Saan ak nagbibisain? Di ta ka man langan, pasikat. Nakaungat mateng. Ay, jak matipaspasikat. No di kat impakitak laang tuy kwintas kan pulseras ko. Badaw, adda ka din na iremedium akwarta. Awan nga raw. Awan mo ngamin masapula kapanggadak. Anya ka mutan. Awan pa'y igatang mo iti isagot mo mat kanyak nga asawam. Naskan ka di pa'y daytaya. Awan lang nga ro din makukwarta ta. Katuan Christmas nga raw. Siyaklaang ti awan na awat na regalo. Ayan niya matan. Awan nga ro kwarta nga igatang ko iti irigalo kin ka. Kaya't nasawan sa anak anapatagkan ka ba daw? Nga ba hindi nagpahikan mo titirigalo itapas ka? Awan nga ro kwarta. Regalo na di nagpahikan. Maminsan laang iti makatawan ngam di nagpahikan. Tatabadang! Rumuar ka biit! Umayan! Aw, awatam day tao, itatabadaw. Regalom kanyak daytoy, kuaraw. Wuntata, nang bungunak mo't iti regalok aparakan ka, tapas kwa nga raw. Agyaman ak ako araw. Makaawat ak madlangay iti regalaw. Sige, nakauntak pasadak pa Indagas ko la deta regalo ken ka. Merry Christmas, tata! Merry Christmas, kuaraw. Thank you. Anya nga taday ito regalo kanyak ni kuaraw. Lukatak man kiday. Aray ta. Nalukata ka. Nay. Nya nga day tayo. Iroar ko man itibag. Ha. Wow! Chinilas ang nagpuskaw. Nina. Nagpintasan. Nina. Nagsayatan. Sakit. Nanay.
Amo na ti size ti sakak Wayne, pag isaw iti sakak. Ay na, nagsaya atay. Ay, malabsak manunday tabalay tamari banang. Marituyang! Dumagas ka pa'y Iti anya aga po. Tapno taapalan nakmanan. Ay sanay, jakun italtal. Maray! Jakun ikan kanaw. Para magdakin ni Marikwanan. Ha? Pasikat daadwa. Ay, agdiretso ako nagaway. Maribanang, amom kade, kasla kaguranak ni Marituyang. Saanin ang dumagdagas ni Tersenak, kundi pa'y tumalyaw no po kawak, tay libre ko maiti merienda. Oray siyak, Marikwanan. Kaguranak matan ni Marituyang. Abay nga ta. Amangan no umapal. Iso ti amok mare. Ibakitak ngamin kan kuha na ta inregalom kanya. Ha? Ay, oray siyak, Maray. Impakitak matkan kwa na ti inregalom kanya. Kat pasikat kuna na kanya. Nalabit nga umapal, mare. Nalabit akasta. Nalabit nga awan na awat na arigalo itaapas kwa. Iso nga imapal. 100% akasta, Maribanang. Anya nga ta, no ikanta iti regalo. Ha? Tangay Christmas. Give love on Christmas Day. Ako na day tama ipatpatukar di ta radyo. Wala, mare. Ikanta iti regalo ni Marituyang. Parang rumagsak matirik nana. Sapay Christmas mat nga rod. Ay, wen, Mare. Tanalabit, awan tinaawat na ita a Christmas. Iso adatan timangtagkan kwa na iti regalo. Mare, imay kami kan ni Mare kwa nang dito'y balayo. Tada itid mi kan ka. Adto ti regalo kan ka, Marituyang. Adto'y matiregalo kan ka, Maritoyang. Ha? Adda regalo yu kanya? Wen, Mare. Give love on Christmas Day nga rod, mare. Iso nga ikanda kay ti regalo. Ay na. Ay nagyaman na kada kayo ako kumaray. Sa wakas, ay damat lang nang tad kanya kiti regalo. Nay, agsangit kamutan, Mare. Ay, un maray. Gaputa na kaawat akmat lang ni ti regalo. Ay na, Merry Christmas, Marituyang. Merry Christmas, Marituyang. Ay, Merry Christmas kada kayo, Marikwanan, Maribanang. Agdan to basit ilutok, inton manam, Marituyang. Umay kayon to kan ni Pari Badong. Taag kakanta tayaw, ijay balay. Ha? Wen, Mare, maawis kayo kan ni Pari Badong. Ay na, pagyamanan mi kin ni Badong Kaw, ta inawis na kami ita dito'y balayaw, Maribanang. Kapitan. Ay, katun na. Karo ba na kayo nga ron? Iso maawis kayo. Kaya't kukumatiagkid daw iti pamakawan da Maribanang kan Marikwan ng kanya, Kapitan. Apay, Marituyang. Anya ti ikid dawam iti pamakawan kada kami, Mare. Gaputagim mura akada kayaw. Nga main iti panagrik na paspasikatan dak iti kalabas. Ay, sorry mo't ano kasta ti nakaawat mo, Mare. Kat itata nalawlawaganan ti amin. Ikatam kumantiguram kada kami, mare. Wun maray, tanakaamiri sakmutan. Iso asuray kada kayaw. Kasta unay, ti apal ni Tuyang ko kada kayo, ako mari na. Kaputad na naawat yu, arigalaw.
Idinto tayo sa ukit awan. Sa lanaragsak, idinik kanyo iti regalo na. Katnuawan nawat mo arigalaw na natuyang. Di pa'y kataging ita. At dapay lagura di ta kaunggam. Ay, kastoy tayo maibagak maray. Saan agaputa Christmas? Kahit namnamaam nga adamang tatkan ka iti regalo. Amom ka di, no niya ti importante a regalo kada tayo. Kapitan, Ti salon at tayo. Agyaman tayo kit di ata na salon at tayo. Dayta, ti kang runaan a regalo kada tayo. Tibiyag, kan salon at tayo. wan nanatoyang. Husto ni Kapitan. Ti salun at tayo, day tati kang runaan a regalo kada tayo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basi. Sound effects Junreb. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Naragsak a Paskwa kada kayo amin. Kapitan Enteng. Marituyang, apay ngagkat-katawa ka. Ay nasaan ka diyan nakakatkatawa di pag-istoryan, tamaray. Saan man? Makapasangit tupay. Ay, kunak man no makapakatawa. Mas dawa ka. Takas taunay mo ta pa nagkatawa mon. Anya nga minan di pag-istoryan, tamaray. Jay drama a binuyak. Wang gayam. Nagsina jay bida a babae kan jay bida a lalaki. Apay ang nagkatawa Anya nga'y tinakakatawa ijay maray. Mas daawakan ka Nagsangsangit ak tupay idi binuyak. Ay, Wan. Ay, makapasangit mo ta talaga. Ay, wan gayam anyat orasan. Dandani pangaldawan Ay, naimasak manan tinakinistoryakan ka. Ay, agawid ak nga rudan tamapanak agluto. Sige, maray. Anya nga iti iloto masidayaw. Agluto ak man iti adobo amanaw. Ay mayat ano kasta. Mabsog manan ni Badong Mau. Sige, maray, inakaw. Ay mabit man laang. Apay? Anda mo supot mo nga gawidon. Awam mo't nakita ka supot itay imay ka. Dahito awit ko, maray. Anyat karga day tangay. Napunno pa'y may. Ay, kwa. Ricardo, maray. Ricardo iti pangadubaw. Adda ka sibuyas, bawang, kanda dumapay. Nangalaam ka dagitangay. Awam mo't napuuta ka ginatang mo itay. Ay, kwa, ginatang ko di sa bali at tersina, maray. Ha? Sige, agawid akaw. Taagor uray yung jay lutwag amanaw. Kanya di pagpagatan ko kan kwaro. Pumata ang kay. Pumada. Wayne. Pumata. Kunak no nalipatan. Saan? Kay bagbagam lang kanyak. Kan Kagumatangan. Kasapulak namin. Wanang kay. Kasano nga taan na pasahamak dayjay? Kagawad. Gumatak man. Ay, nasaya atay may kakwarog. Imbaw nak ni Uncle ko gumatang iti pumata. Ay, natakawanak. Natakawan ka dito itersinam? Wine, Anya nga dagiti natakaw alakaw. sibsibuyas, bawang kan paminta, kan dumapay. Kasanumit nga men. Kat addadalang dito'y anak ka-display dagita alakaw. Nalakala nga magawat aw. Huwag nga rod. Sino nga iti suspitsam?
Ni kumarik atuyang. Ay, ang mga no iswa talaga. Imay ngamin nakinistorya dito. Idi may, awam mo't awit na asupot. Ngami di agawin. At damat suputan na nun. Ha? Ay, sigurado nga isaw tinagtakaw. Ay, nabayag kami ngamin na naging nistorya kat. Jaklan na siputan aging mauat kadagiti lakok. Saus. Ahon gayam, jagat gatanga ka pumata. Ay, huwag gaya man niya. Urayin ni Uncle Kao. Mabitlaan, tayalaan ka. Apay nga ta, mapaspasamak kanyak ti kastoy. Ha? Anyat mapaspasamakan ka kagawad? Mapukpukawan akmutan itilako. Nay. Kau mo may kulang kagawad. Diyak pa imbaga tigatangag. Wen nga road nga mapukpukaw tilakaw. Sapay may sa karton na pumada. Ha? Kat pumada di may ginatang ni Kwarog itay. Ay, di ibaga. Ngayon nalan ni Kwarog na may sa karton na pumada. May sapidaso lang, ba't di ginatang na? Ay, nakaskas daw mo daytan. Adon tinatakaw alako kitangal daw ah. Kasano nga min adi kay matakawan apo kagawad. Kaawam mo iskrin ti tersina yaw. Huwag nga road. Amin a tersina dito ayan tayo kat ada iskrin da. Tilang tersina yaw ti awan. Asino nga taya titangda na ka mangikability screen. Adam mo. Nalaing day jay kahit nga mamaw. Ang mga nudiyo kayat. Asino aya? Ni Tata Badong. Awan sa bali nga mamaw. Isulat ti amok mo na nalaing iti kasta abanag. Isu ti pagpapaarami danda iti screen dagiti tersina dito. Huwag nga rodin. Kapilitan nun ah. Pudno, maray. Asyak, ti kalalaingan ang mangikabil iti screen iti tersina. Mabalin ka de ay aramida man matistor ko iti screen na. Ay, adoter aramidak, maray. Jak sa masangwa. Manutangdan mo aya. Ay, kat adamot ngingina na, maray. Tamo matay. Tinalaeng, kan agin lalaeng. Manaw. Ibagam ka ba daw? Mabainak amang presyo iti nangina. Ta kumari kakit nga rod, maray. Ang umanay mo tayo, ta 5,000. Ay, nangina. Ha? Ang, ala, basta makabilam iti screen to store ko. May salangal daw day ta, maray. Kita mantikin na paratak ko nga agtrabaho. Nalalaingak ngam dagiti agin lalaing. Ay, huwag nga rod. Makita ka talaga nga agin lalaing ka. Ha? Mala, intun bigat mo lang, maray. Umay ko yaramidan iti screen da ito tersina. Tuyang, iawat mo man di martilyaw. Ahap. Atawi. Jiragadi ngay. Nangikabilam aya. Aday jay baba. Kaya't mo asawain pababaan nakpay. Ay kituwin na. Nasakit titumang ko ang umato bumaba. Ingkalain na yun, tadati trabahwag intun bigat. Di pala sikat imapan mangala. Sika nga rudain. Mala, mabit lang raw. Ay, naglain ka nga, reklamo. Ay, Bata ka ma. yan. Makabanog ting umato a bumaba. Ataw. Aday ta. Kumplitaw. Ada martilyo kaon. Ragaday. Adan sapay kurang na. Ay, sikat imapan mangalan no dapay kurang na. Ibaw nakmanan. Lansa, ti kurang na tuyang. Ingkalay. Siyak manan. Ay kituwin na. Ingkan, tapno maalak ti tangdan kaw. Adan tubingay mo. Hey, imbagam day ta. Weng, kukwam to amin. Ayan nga ro jelansa. Aday jay baba. Kaya't mo asawain bumaba ak manan. Laglagi pa tuyang. Kukwam to amin at tangdan kaw. Sige, ay nakalaon nun. Pudno aya, tinadamag ka. Namin adon adaras anatakawan ka kagawan. Uwan, kapitan. Ay, amom dagiti agtatakaw. Awam mo't pamanagnig ko, kapitan. Narigat mo tagpabasol. Ay, wala. Isa pa yaramidak man laangan iti screen tistor ko. Ay, nasaya at no kasta maray. Sanda mo't siguro natakawan na gijilakaw. Wala. Ay, nasaysaya at no pa ikami pa iti kuryente. Kuryente? Wan, tanong masagid na di screen, makuryente na.
Kabalan nga tani ka badong nga ramidan dayta. Di pare Badong ti mga kabil iti screen ti Tersinap. Uwan, kapitan. Yay. Nalaing ka no. Agin lalaing mo't dayjay. Ay, ison na ata awam mo't sa balay. Mala. Paramid mo nga rudin. Kapana kong tuyan. Agtrabaho akaw. Apay, sa dino ti pagtrabahoam. Ije tersina ni Mari ko anang. Iramidak ka no iti screen iti tersina na. Screen ko nam? Weng, kanayon ka no mataktakawan. Ay, awan nga ruden, ano kasta? Kanya nga awanan ti sasawam tuyang. Ay, awan. Mala, mapana ka. Jay bingay ko di mo liplipatan nga itag into nagawid ka. Ay na, malmalpas mo na, kabadong. Talaga nalaing ka. Kitwin mate, nalaingat kung nagtumait, Maray. Ay, nagsapa analpas mo Awam pa'y nagmalam. Kasta talaga ti agin lalaeng, Maray. Agawid ka nga ro da masapa ano kasta. Wen, Maray, tagur oray ni kumari matuyang. Yay kanutangdan na. Ay, kabadong. At dagayang malagip ko. Anya day ta, Maray. Insingasing ngamin ni kapitan. May samod day ta. Agin lalay nga kumparek. Anya tinsingasing na, Maray. May mayat sa kanuno ikam iti kuryente tay screen. Ay kit may mayat manin na, Maray. Tapno makuryente, yagtatakaw. Kaba alam? Ay naglaka. Amo, Maray. Uray nakakidama. Kabailak nga ramidan no day talaang, Maray. Ay, sige man nga round. Bilibak talaga kan Ang, Ni, anya angem. adda na yun na bayada, Maray. Sige na yunak. Day talagayam. Ti importante. Sana ko na matakawan. Sige, Maray. Mabit lang nga ramidak na ita. Ay, sikapay mait nga agin lalaeng. Kan talaga nalaingak, Maray. Awan na talagang timatakaw ala ko ni kagawad ko anang. Talaga nga awanan, Chip. Agasam dayta. At lang araw din screen na. At dapay kuryente na. Kung nga rod, nung masagid mo ti screen, makuryente ka. Iso na saya at asan kalangan nga mas asiday. Ay mo na ta, delikado, Chip. No asino nga taaya matiagal alay tilako na. Saan mo't asya? Ay dadamot asan na siya. Ado nga min dita, dagiti nalaing nga gala. Dagiti atidog ti mata ko naman. Pudno ti kinunam, Chip. Kuya, palagipan ka Numapan ka gumatang dita tersina ni Maricuana. Di mo sagsagitan di screen. Tada kuryente na da jay. Jay kit di bingay ko titid mo. Jak kayat ading ganda kita palagip mo. Day tala kwarta mo ti paglaingan. Iyawat mo, tama panak gumatang. Palpalagipan ka nga, Rod. Ayam mo kaun! Saan na masapo na palagipan na? Ay, agrup-rupa ka talaga ti kwarta. Yawat mo kitdain! Payagan? Naganan nagkakwarog Di mo sagsagidan day tay screen ti tersena. Amaw, kada kuryente dayta. Ay, jay tu pay agtuon lang alamok kat maksat adagos. Ay, nakamamakmatang. Ay na, jakla kayat matakawan akmanan. Saan ka na matakawan? Sapay kumaa. Anyat gatangan. Pumada man na, ipagpagatang ni Uncle Kaw. Saan mo't amakarwar, no saan nga pumada. Saan akon mapukawan ni tilako. Talaga amayat taday screen ti tersena na. Nay, maray. Apay ngay. Adamutin iskrain day titirsinam. Ay na, narigat ti matakawan ni tilako, mare. Natakawan kan aya. Kanaw? Hindi ngay mo't naging nistoryata iday. Aya. Malagip mo, idi kunakken kang awam mo't supot mo nga imay. Nga may dagawid ka. Napumpon nun tay supo mo. Ay wag malagip ka. Ang gamita, awanan, ti makaiturad ngagtakaw dito tersena. Ay maray. Sagmamanungay nga rod day di alakaw. Anya day jay? Day di ngay kita man di ito tudukin ka.
Ay, di mo sagsagidan dahil tayo screen titerse na. Nakuryente ni Marituya! Tayo ni Marituya! Tuyang! Agring ka na. Apay, nakaturo ka. Nakuryente ka, di tatersina ni Marikwanang. Ah, Ibagbaga nga mingking ka. Asaan ka nga mas asidag ijay iskren ti tersena na. Tada kuryente na day jay. ay kwa. Awamat imbagbagam akasta. Ada, di mo lang dengdenggay. Taday takwarta, bingay mo ti bagbagam. Apay ngamin nga inikam iti kuryentay. Agin lalaing kamag. Di saan akong amakagaw at iti kayat ko agaw atay. Ha, sikat ti mangal alay tila ko na. Naminsan laang mag. Ay di ka lang mabayin tuyang. Agbasbasol ka lang. Anyang iti istoryaan ta, Mare. Di makapasangit latan. Kaya't ko kumati makapakatawa, tagalak tamanan nga may mayat sa tayo makapasangit. Makapasangit latan, maray. Sakagsangit! Apa yan? Agasam nga di pan nakakuryenteg dito'y tersena. Ayawa na hindi akong magawat di kayat ko agawatan. No kasta. Sikat ang gawgaw at itilakaw. Ay na, nanatoyang. Nagbalatakan ka timadi nga aramid mo. Ala sige. Didang tinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Sound effects Glenn Benhawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.